murumuna wa Perezida Yoweli Museveni, Perezida wa Uganda yitwa Aine Kagutta, ahanganye na muramu wa General Muhoozi Kainerugaba ku mwanya w'umudepite mu ishyaka riri ku butegetsi NRM mu nteko ishinga amategeko yitwa shartsi kutesa musharure mu kuyobora agace ka Maugoro North. Yabitangaje ko atazigera yongera kwiyamamariza uwo mwanya wo kuyobora ako gace ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 nyuma yo kubisabwa na Perezida Yoweli Museveni akaba na chairman w'ishyaka NRM hagamijwe kubungabunga ubumwe n'ubusugire bw'ishyaka NRM. Kuwa 23 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 Aine Kagutta yasuye ako gace ka Maugoro North ashaka guhagararira mu nteko ishinga amategeko, naho General Muhoozi Kainerugaba abinyujije ku rukuta rwe rwa X yashimye muramu we na mushiki we ati imyanya yo muri guverinoma siyo igena uwo umuntu ari we.